Halo, ayo temen Bu Sri lagi. Bu Sri tadi nggodang lele, sambel tomat, kambing kulup kenikir. Ayo temen Bu Sri nak. Iki bareng asar. Lele ini terdawane. Kenikir tak kulup. Ayo semua makan siang, anak-anakku online. Bismillahirrahmanirrahim. Dua hari nemenin Ibu Sri ya. Lagi repot mbak kamera, matanya sore-sore. Lele crispy. Tak marinasi berambang, bawang, kumbar, jeruk pecel, masakku tak rendam setengah jam. Enek nalar sitok yang marijian aku. Enek nalar nak ngulku sitok tok nuwakal ram. Barang-barangnya mantap buah loh. Itu lasep. Apa ndok lasep? Apa sakwe? Lasep. Lo gitu rasa sitok nggih. Sampang gak perlu busur 2 hari ya. Soalnya busur agak repot. Kalau temen busur yuk. Kulup ya. Kayaknya apa yang dia nak? Gak perlu 2 hari kangen ya nak ya, karo Bu Sri. Tuh enek kulupe, enek lalape kemangi. Pete nih si Bu Sri sitok-sitok nama am ke Bu Sri nek bingung njupuk Bu Sri. Gampang bingung Bu Sri jan.